Ka Sngi Nondie Madan Hakendailan Hakashitarik Unaitung Arja Apusan Kila Lektur Shakmat Kerdop ka Sekretariat Bandawa Hong Halor ke Jingwan Kendra Jong ke Shillong Municipal Board. Hakate Sngi Lami ke Jingyat Patba Lembat ke Perta Patba Henry Kumshim Layo Bania Kendu Bat Kibor Badipeng. Kakong Angela Rangan Advisor Jong ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalau ong bakani ke jinglek menti jong ke sorkar bat ke SMB ke penpau ke jing pentrekam deko yaki ai kala pentep ru bakin sepen krek di kiwe pat kilenti ki bakham ting e bandawa ya la ka hok kala Khapniah ka sor shalong pinda pe lele ki than dan kiti barik ha Khapniah namar ber Sngi ki pak ki kali bahe antu baki up ban yo parking Malaysia ki khon joki kala Khapniah nganganget ya kata andre ka calls pade baki pet jadi ban pet ka e kata ka jing Khapniah na e kami Kham Bun ki kali Kiba Mih man kasni banyak Nondie Madan Kiba Mih man kasni haka sor shalong pinda yet ka data na ka DTO office ru pin la man kasni basai kali Kham Bun ki jing mi kali ban ka jing mi Nondie Madan oh namar ba kanu ka town all towns in this country and the world ki don bet ki hawkers and street vendors hangni lele dan duna namar pinda khandele ka holding capacity ka bakam kum ka an ka batay kampat dakpang 20% also of the holding capacity ki jing don juki Nondie Madan makata mangingi ong nabas dang yapen bet pakan suk kanang nang ni sakmat kan suk Andre kini kim kwa as per holding capacity le kadang bon ki hawkers ki bala ban long hawkers hakane ka snong jomi ka government ka snong ti be but ka tingdawa jomi tip ni ong ba ka di bandon ka emergency provisional town vending committee meeting mangiling di khat ka to tram ai jing ti e beting le to ka jing khnra min te ka shong hu chairperson ban khat ka meeting hingga hadu mentai chairperson ru badai CEO ru jo kami spot umpat pentip EA bat ngisung thu ru le se ba kani ke dikabut te ke doki nama ba ka open affairs ba ka municipal kin hab ai jubab la sini hakot halor ka wei ka kes ka bayade ba ka traffic EA ka bayade ba ka jing Khapniah kali ka bayade ba ka traffic hingga ki kwa ban na supen I pade ba ki le EA halor kata da ka ba khandra ki Nondie Madan mudur mapi itu bentar lele bepet menen ke bamiak ni ke traffic itu tu. Te semua tu hi bakan ni ke kabut joki bakan yo tamasha bakan yo pergi syakot kan. Ndai mangi hakot dung ni nak tap ki kot kisla. Pan ni pun. Ladangi hab ya kun syadu saya yang syari Supreme Court dung ni nak keloi. Ni nak ready lupa. Te compare kata. Ndai ni mung syak bakan penteri kam ko ya kai. Dalele. Kong katu ka jing snan de stu syukrum ka debian. Kalong bian balai. Baku mga batay, baki priyo kili ban sung thu. Namar ba ngayo iki bon ki jing ketho hana ba balay ki bakim kendria la iPod ki la asna ka jakai ki. Hendrai ngakwa ban kenturu what iki nong song ha shalong ru bakin Google the Street Vendors Protection of Livelihoods and Regulation of Vendors Act 2014 ban sung thu hakan ki kendon. Ban semua tu ba haba ngi mudur ban penbet kini ki edu kimla ban chule kurma kadi ban don ka town vending committee ka ba don 40% representation joki hawkers na manu ban kham semua tu hangnu ban shong bakan ya ke yo umnu manu ban itu I wei ru bakini de hok ki nong shong Madan menta ka ba komik kalong gumne kan menin ka municipal ka lek ram tu ne hato ongnya man ka sni kila le itu Nek ki don kami ka jing kersan ki Nondie Madan hi ne ban pembet ki bro. Jadi ki Nondie Madan ki bakti ki para marjan di hok Nondie Madan di belasong kat tasnem. I badai sisa I bamdon dukan bamdon lahat da kumway pat. Ti kata ka town vending committee ka bapura. Di nak kata ka daw ru ka jing mudur ban ong bak di bandam 4% ki Nondie Madan. Ba kinu ki rahim tu ngi hak ban le ra kabut. Abal ada dia tai di nang ta kan kin mi ki right is hem. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity.
Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.